Sawubona lapha ekhaya, sanibonani bobaba. Nani insizwa nentombi, nani bantwana abancane. Nginibingelela nonke kulesi sikhathi ngaleli South namhlanje. Lo hlaka bani konje? Lokuqala kuJuly. Cabanga ukuthi ziyisihlanu. Sifunda ke isifundo esisha ceke sekota entsha yesithathu. Lezi izifundo sokuqala ziyangibusisa namanje ngiyabusiseka. Lesokuqala nje siqhamuka nombuzo omuhle, kungani sifakaza. uPaul ubhalile indimana ebekeke njengendimana yekhanda esifundweni ukuthi uNkulunkulu akafuni ukuthi abantu babhujiswe kodwa bonke balazi iqiniso. Leyo nkulumo nje ngigoqa mhlawumbe kodwa zoyifundisisa ngokugcwele emveni komkhuleko. Baba Nkosi ezulwini, yamukela ukukhonza kwethu ngesifundo namhlanje ngoJesu, amen. Le ndimana angifunde uthi lapha, lokhu kuhle kuyancomeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu, othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Uyazi hlobo, uma ithi iBhayibheli lokhu kuhle kuyancomeka emehlweni kaNkulunkulu, ikhuluma ngento absolutely beautiful, inhle ngalendlela yokuthi inconywa amehlo kaNkulunkulu ongenasici, futhi uNkulunkulu yaziyo into enhle ukuthi uma kukuhle kuyinto enjani. Kwenzeka umuntu aphambanisa izinto, niyazi, ithi into imbi athi inhle, ithi into inhle athi yimbi, kodwa uNkulunkulu uma ethi kuhle kuhle ngempela, akuphambani izinto. Ngakho-ke kuhle kuThixo kuyancomeka ukuthi abantu bonke basindiswe balazi iqiniso likaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi indimana nje le esengiqeda kuyikhuluma isisinikezile impendulo yokuthi kungani kumele sifakaze ngoJesu. Kumele sifakaze ngoJesu esimaziyo, ngoba vele sifakaza ngesikubonileyo nesikwaziyo. Sesilibonile ukholo, sesiyalwazi ukholo, sesiyakwazi ukusindiswa, sesiyakwazi umusa kaNkulunkulu, amandla awo lapho sithathe khona. Mekukubi nakuthina wasinqanda uNkulunkulu ngomsa wakhe, saphenduka sakholwa. Ngenxa sesiyakholwa-ke bazalwane, sekumshikashika wethu-ke namhlanje wokuthi singalokothi senze iphutha, kodwa senze okufanele ukuthi sishumayele, sifundise ngezwi kaNkulunkulu ukuze bonke abantu lapha eminyango balazi iqiniso. Lokho nje kubalekile engicabanga ukuthi isifundo sethu sifuna ukukuveza namhlanje. Angiphuthumeke sihlobo, ngafushane nje ngikuvezele ukuthi ukufisa okukhulu kaNkulunkulu ilokhu. uNkulunkulu unofiso noma unesifiso sokuthi abantu endaweni zonke basabele othandweni lwakhe, bamukele umsa wakhe, baguqulwe ngumoya wakhe ongcwele, basindiswe, bangene embusweni wakhe. Nayo into uNkulunkulu ayifuna ukusindiswa, akona into yokuyibuka nokuyingcoma bese kuyaphela lapho, kodwa ukusindiswa ukufakaza hayi ngathi kodwa ngoJesu. Ukusindiswa bazalwane ukuguquka okuphelele nokuphila impilo yokumesaba uThixo. Ukusindiswa ukulalela lokho uNkulunkulu ezweni lakhe akufundisile. Isifundiso sakhe siba ngesibalekile uma sikhuluma ngokusindiswa. Impilo egcwele ukukhuleka, ukusindiswa, impilo egcwele ukufunda izwi, impilo egcwele ukuphila impilo yezithelo zokukholwa, bese siyatshela nabanye abantu ukuthi uNkulunkulu usenzele nathi sibenze bazi, bese ke kuba into enjengaleyo ke. Kuyavela ke ukuthi uNkulunkulu ukufisa kakho okukhulu ukuba abantu basindiswe, akukho okudlula lokho. uNkulunkulu futhi ufuna abantu bakhe basindiswe ngenxa yokuthi kube khona ozobatshela bafakaze ngoJesu kubo. Ilonto ebalulekileyo namhlanje engicela siyiqaphele sonke bazalwane. Into engiyithathandileyo ke la ukuthi uNkulunkulu wethu akafani noNkulunkulu babahedeni abangabona ngempela uNkulunkulu abathi baphoqe umnikelo noma umhlatshelo kubantu, kodwa owethu uNkulunkulu nguye owenza umhlabelo omkhulu, wazinikela, wathabatha isimo sethu, wathe uNkulunkulu kwaphakade wazozalwa intombi uMaria, wadlula ekuhluphekeni, ekulingweni, wagcina ngokufa isiphambanweni.
enqoba ngokufa kwakhe yonke into edinga ukunqotshwa. Singakubala ukufa, singakubala isono, singabala yonke into umuntu abhekene nayo kwanqotshwa ngegazi kaJesu esiphambanweni. Ngakho-ke siyabonga kakhulu ukuthi uThimothi sesimfundile ukugcwalisa lowo mazwi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi bonke abantu kuyindawo zonke basindiswe. Ngokufushane nje inhliziyo kaNkulunkulu iyalangazelela ukubona abantu besindiswa endaweni zonke. Ilokho kusemqoka namhlanje ngicela kubalekile inhliziyo kaNkulunkulu isekuthenini usindiso lwakho nolwami alube into ngempela eyenzakalayo. Kafushane nje ukufakaza abathandekayo sikwenza ngoba kuqala sisindisiwe, umoya ongcwele ephila kithina, uJesu ephila kithina, uNkulunkulu uyise ephila kithina. Sesizotshela ke manje abanye aphila uNkulunkulu kuba madoda uNkulunkulu uyaphila endodeni, uNkulunkulu uyaphila kumuntu wesifazane, uNkulunkulu uyaphila enganeni noma insizwa noma intombi. Asibatsheleke abantu lokho base beqonda ukuthi uNkulunkulu ufunani ukuze benze lokho uNkulunkulu akuthandayo. Ngamanye amagama lapha bengokucacile ukuthi isifundo sethu siphonsa inselelo kubefundisi abadala, abaholi ebandleni, amamember ebhodi namalunga onke ezawanda bonke ukuthi wonke umuntu abe neburden, umthwalo wokuthi lo Jesu ongisindisile ngiyomenza aziwe, ngiyofakaza ngaye kwabanye abantu. And kuyavela ukuthi i-bottom line noma i-underlying principle, umgomo onqangi wokufakaza ngoJesu munye nje, uthando. Sifakaza ngothando. Ikhona ingoma esiculayo lapha ebandla lama-Seventh-day Adventist ethi kumnandi ukusebenza ngothando, siholwa siqhutshwa yilo uthando lolo othele ithelo kakhulu. Ngiyabuka nje ukuthi uma ngibhekana lemzuzu embalwa endabeni yothando bazalwane, kuyosisiza ihlobo zami ukuthi sifune ukumthanda uNkulunkulu, and ngokumthanda kwethu uNkulunkulu bazalwane sizokwazi ukuthi simsebenzele siqhutshwa ukumthanda, and sithande abazalwane, siyiphathe ngendlela ukubakhuthaza nokuba basibonele sihle kubona, sithande nomphakathi esiphila kuwona. Bengisathi-ke siwushumayeze umphakathi bazalwane ukuze umphakathi wethu nawo uzoza ubumnandi bothando kaNkulunkulu kanye nomusa kaNkulunkulu ukwazi ukuba uye kubantu abaningi ugelezelela kubona. Siyatshelwa futhi kwesinye isigaba ukuthi kunomhlinzeko wamathuba. Kuke kwangithinta la ukuthi uNkulunkulu zonke izinsuku uhlinzeka abantu bakhe ngamathuba okumazi yena iqiniso lakhe nosindiso lwakhe, bangalahleki abantu. uNkulunkulu wenza konke ukuthi abantu basindiswe, ubapha amathuba. uJohn 17:3 ngeke ngamjobelela nje noma ngekho la esifundweni ukuthi uthi uJesu Kristu mekhuleka kuNkulunkulu uthi ukuphila okuphakade lokhu babazi wena wedwa Thixo oqinisileyo nomthumile uJesu Kristu. Ngakho-ke ngiyafuna ukusho ukuthi amathuba okwazi ngoJesu akhona ngebandla, ngabafundisi ngabazalwane. Ubukhona bebandla emphakathini akwenza umphakathi ungakutholi nje ukuthula, kodwa awazi ukuthi bakhona bawunyakazisa umphakathi ngokutshela nokufundekela lokho uNkulunkulu akufunayo. Kwesinye isikhathi uyosithanda umphakathi basingena kona sishumayela, kwesinye isikhathi usibangele umsindo, kodwa umsindo wokuthi siyashumayela muhle nokuthi kuthiwa nje ibandla ligila izinto iziga ezibhedayo. Njengoba namhlanje ibandla lilimele ngenxa yabafundisi abagangile namalunga agangile. Ngeke ngichaze baganga ngani, kodwa uganga kwabantu abakholwayo kulimaza ibandla emphakathini. Kodwa ibandla malifakaze liqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu, and lokho likwembulelwe alikuvezele abanye abantu. Kuthiwa ke lapha bona amathuba kaNkulunkulu okwaziwa evela emvelweni, ububanzi bemvelo, ukuhleleka kwayo imvelo nobuhle bemvelo. Ikhuluma ngokuthi uNkulunkulu unokuhlakanipha ongenamkhawulo. Izimo-ke eziqhamukile mhlawumbe ezidle noma ezibhlungu namathuba aqhamukile, kukhona into okuyenzileyo ukusidonsela kuNkulunkulu. And okunye kokubalulekileyo la amandla kaNkulunkulu futhi awanamkhawulo. Masibuka emvelweni, imvelo lokho iyakufakazela indlela emangalisayo. Ngiyacabanga nje lapha ezimeni ukuthi uNkulunkulu uyidedela izimo ezingemnandi ukuba zehlela abakholwayo. Ngelishwa-ke basuke balahle ukukholwa abantu
hayi mina kube bengithanda uNkulunkulu ngabaguli mhlambe umyeni wami, ngabaguli mhlambe unkosikazi, abaguli mhlambe ingane, ngaba ngishonelwanga, cha bazalwane. Izimo ezibhlungu uma zenzeka, inhloso kathi noma eyivumela ukusidonsela kuye, hayi kusisusa kuyena. Nezimo ezimnandi impilo seyimnandi, konke sekuhamba kahle, kujabulisa konke, uNkulunkulu usuke ngathi asilibale leyo njabulo, silahle yena. uNkulunkulu ngezimo eziqhamukayo uthi wozani kimi nihlale kumina nami ngihlale kunini. Uma sibheka lapha amagama abalulekileyo ilawa athi, uyazi incwadi yabaseRoma usahluko 10 bazalwane, uverse 14 and 15 kunembuzo eminingi ayibuzayo lapho umpostoli wethu uPaul. Lembuzo ake siyibuke, ngiyacela ukuthi simvakashele incwadi yabaseRoma isahluko 10 uverse 14 and 15. Masishane nje bazalwane, ifundeka kanjalo le ncwadi. Ithi ke, kepha bakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bayakukholwa kanjani abangazwanga ngaye na? Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Bazalwane, angicabanga ukuthi amavesi adinga ukutolika, azitolika wona ngokwawo, asobalandlela esimangaliso. Athi verse 15, bakushumayela kanjani uma bengathunyiwe na? Njengokulotshiweyo ukuthi yeka zinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle. Uyabona nje ukuthi uNkulunkulu uma incoma kangaka echaphuna ke uPaul Isaiah sahluko 52 verse 7, ngoba uma ubezwe uPaul bekhuluma bazalwane nababhali beTestament elishi, ikhona lento abayisuke beyithathe kwelidala Testament, ngoba lama Testament amabili ayezwana, alumbene, abumbene. Kodwa into ebengiveza kakhulu lapha bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyabuza ukuthi abantu bani ngempela bangakholwa kanjani uNkulunkulu bazange bezwe ngaye. Bengezwe ngekho bashumayezayo bazalwane, ake senzele abantu babe ngamakholwa ngokuthi sibazise ngoJesu Kristu. Nathi nje basesikholwa nje, bakhona abantu abayihlupha ngathi, azange simane sikhole nje ngemvelo yethu. Khona umuntu owayikhathaza, khona umuntu owakupha nami incwadi noma itrack, khona umuntu owakushumayeza, khona umuntu owayihlupha ngawe, ingakho namhlanje uyikholwa. Awuyihluphe naye ngabanye abazalwane ukuze basindiswe nabo njengawe, baphile impilo kumesaba uNkulunkulu. Ake sibheke lana ke umbuzo nje, noma ke ngonombuzo mhlawumbe igama engithanda sigcizelele ukuthi uma ngabe sifakaza ngoJesu, asinikezi abantu ithuba labo lokugcina, kodwa ithuba elingcono noma amathuba angcono ukuthi babone indima kaNkulunkulu ayidlalile ukuze umhlaba usindiswe. Ileyo nto esuke siveza kubantu, bafundile, abafundile, banemali, abanamali, asibenze babone ukuthi uNkulunkulu udlala indima enkulu ukusindisa abantu. Asisindisi nathi ngoba sizisindisanga, sasindiswa ngomusa kaJesu, masikhomba abantu kuJesu omsa wakhe uyasindisa. Ngiyafisa ukusho ukuthi inhliziyo yami ijabule kakhulu uma ngihlangana nesigaba la esithi ngiyabuzwa yini umuntu ukuthi uphile kanjani, unjani usuku lwakho na? Ithi le ndawana kanjani uma ngahlubuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lunjani usuku lwakho namhlanje. Ithi ke indaba uNkulunkulu engaphendula athi lukhuni usuku lwami, ngame amagama alumnandi, ngoba kukhona izingane ezihlezi emakhazeni zilambile ziyakhala lapha na kuma refugees camp eziningi. Kukhona izingane ezilambe etradini eziphithizela abantu kodwa zona zilambile, ayekho noyinakekelayo. Kukhona izimo zokuthi imvelo ikhiqize izimo ezingekho favorable, njengokuthi kube khona isidama disaster emvelo, nakuba ke abangalifundi kahle izwi bekhomba uNkulunkulu ngenjumbane. Kodwa mina siyazi ukuthi uSathane can manipulate nature, uyakwazi ukumanyuva, uyakwazi ukwenza izinto zemvelo zingabi lezi uNkulunkulu ayihlosile ngendalo, abese ejabula uma sikhomba kuNkulunkulu lokho. uNkulunkulu uyadabuka esezulwini uma ebona izikhukhula, ebona amatsunami, ebona izimo zemimoya eziphephetha zishiye ekukhala nokunye okunjalo. uNkulunkulu akathokozile ngalokho, kodwa nje ngekathi uNkulunkulu ekhathazekile ngokubuhlungu kwehlela abantu, yini pho uJehova engamenza jabule acule? Indaba ithi ke kuLuka 15 uNkulunkulu ufuna ukuthi obekelahlekile kutholakala. Sibonileke lapho kuJesu
usitshelile kulomzekelo ngendaba yohlamvu ukuthi uhlamvu lulodwa nje walufuna umama waze walithola wabikela omakhelwane selitholakele imvu iyodwa umnikazi wemhlambi washiya ezu99 wafuna eyodwa ekhulwini elahlekileyo indodana uyise wayebhekile la ishone ngakhona yathi mayibuya wayihlangabeza lo mzekelo ugoqa nje ukuthi lo mhlaba wethu iwona wodwa obawuyimvu elahlekile wayishiya uJesu lemhlaba eminye wangaya eJupiter ukuyofela eJupiter ngoba ayizange iwele esonweni iMercury you name them kodwa weza kwaEarth because iEarth yona ivelahlekile athi mayisitholakele kufuneka lemhlaba eminye eyaba nembuzo ukuthi ashizo lomhlaba ngenxa lomhlaba nje ushizo izwe ezemhlabeni kufanele mase usindiswe lomhlaba bese beyiboniswa ukuthi ufaka Jesu nokuza kwakhe emhlabeni nazi iqhamo nazi ithelo zalokho and also ngithanda futhi indodana wolahleko ukuthi abantu abazalwane abashiyayo evangelini kodwa esibabhekile ukuthi mabebuye sivule izandla phela sibahlangabeze kafushane nje uNkulunkulu akajabuli ngenhlupheko yonke wena ubhekene nayo nengibhekene nawo nami kuyangijabulisa ke mina ukuqonda namhlanje ukuthi inhlupheko yami nosizi lwami kuyamphatha kabi uNkulunkulu esezulwini kungijabulisa kakhulu ukuthi ukuphenduka kwesoni esisodwa kunenjabulo kuyena uqobo lakho uNkulunkulu nezingelo esizonke konke okusezulwini kuyathokoza uma ngabe kuphenduka umuntu noma oyisoni ngakho ke uNkulunkulu unenhloso inhloso kaNkulunkulu ileyo ukuthi abantu bonke basindiswe balazi iqiniso uma ufunda ke sihlabela phambili siyathola ukuthi ukukhula ngokupha growing by giving lapha ke kuveza ukuthi thina njengamaKristu siphila sibona umsaka kaNkulunkulu osufikile kithina usugeleza kithi ugelezela kwabanye abantu through ukufakaza esikwenzayo emhlabeni kuyavela ukuthi asingafani nolwandle olufileyo olustagnant okungekho zinhlanzi eziphila khona ongekho nazihlahla eziphila khona kodwa nje into efileyo thina ngifuna sifane nomfula mangibeke umzekelo wami sifane nomfula ogeleza kusuka le kude uhambe udlula emphakathini eminingi ihamba ibenefita lemphakathi uze uyochithela olwandle ake ngilenze nje ngomfula okuthiwa uthukela uthukela iqala eFree State abantu baseFree State bayabenefita ngothukela luhambe lifinyelele komnambithi bayabenefita abantu basemnambithi ngothukela lwedlule njalo uzofike eMsinga umsinga nawo uyazuza ngothukela ludlule lifikelele koTranscorp nawo bayazuza futhi ngothukela kuze kufinelele koMandeni nendawo enjengalezi zakhele ngaseMandeni luze liyoyilahla olwandle uthukela luhamba luzuzisa bonke abantu iba njengomfula ogelezayo ungabe ulwandle olufile oluhleli ndawonye olungaphumi luye ebantwini ibandla elisimo solwandle olufileyo ibandla lingavangeli lingashumayeli elingayenzi imishini kaNkulunkulu emphakathini kodwa ibandla eliphumayo lihambisa indaba elungileyo kwabanye liyibandla uNkulunkulu anenjabulo enkulu ngalo ngithi ke namhlanje ihlobo sami asihambeni ke sisivangeli ke kwabanye abantu uPetro ke wesibili 3:9 uthi uNkulunkulu akalibele isithembiso sakhe kodwa uyasibekezelela engafuni noyedwa kuba abhubhe kodwa bonke abantu beze ekuphendukeni naye kuTimothy siqale ngaye wokuqala ehleko 2:3 and 4 uthi uNkulunkulu kuyathandeka emehlweni akhe kuyinto enhle ukuthi abantu bonke basindiswe bafinyelele ekwazini iqiniso lokho namlayezo namhlanje uNkulunkulu afuna ukusoqapheleke ngaba yamagama inhliziyo kaNkulunkulu isebantwini abakholwayo ukuthi ngokukholwa kwabo phela abamele kahle uThixo bamveze kahle emphakathini baphinde futhi baphume bayekona umphakathi bayofakaza baveze ubuhle kaNkulunkulu kuona nesihawu sakhe nomusa wakhe nokusindisa kaNkulunkulu akuye emphakathini okuyipriority kaNkulunkulu ukusindiswa kwabantu nebandla maliprioritize phambili kwakho konke okunye ukusindiswa kwabantu uNkulunkulu unozwela nabantu uNkulunkulu uyabathanda abantu ayikho into uNkulunkulu esemqoka ukudlula ukubona umoni ephenduka noma esindiswa qaphela ke kukhona ke ingozi iyayikhona emhleni yebandla sendulo yokuthi kwangenzeka abangawuqonda umsebenzi
ababekelwe wona, kodwa ngenhlanhla bawuqonda umsebenzi, imission yabo bayi-understanda kakhulu. Abahlala ngempela eJerusalem baqala khona ukushumayela, kodwa baphumela ngaphandle kweJerusalem. Cabanga ngoJudiya, cabanga ngoSamariya nomkhawulo womhlaba wabo. Balahambisa ngempela ivangeli. uPawulos uyafakaza ukuthi lapho babengafika khona bafika ngevangeli. And ngempela amabandla akhiwa, singabala amabandla eko-Efesu, amabandla eko-Thyatira, amabandla koSadisi, oPergamum and so on. Ayakhiwa ngoba kwakhona abantu abanjengopawuli babeshumayela behlwanyela imbewu. Uma uphuma kuyohlwanyela imbewu inendlela yokuthi uma isingena emhlabathini bese iyakwazi ukuthi imile, bese iyakhula kube nomphumela. Ake sihambe siye phambili. Leli viki ke besixoxa ngokuthi kungani kumele sifakaze. Sathola ukuthi ukufakaza bazalwane kahle kahle kukwaba ngokholo lwethu kwabanye abantu. Ukufakaza bazalwane kuzohlanganyela enjabulweni noNkulunkulu emsebenzini asibekele wona emhlabeni. Ukufakaza bazalwane kuwukuhlinzeka olukaNkulunkulu uthando kubantu. Ukufakaza bazalwane kuyithuba elikhulu lokuthi basindiswe labesifakaza kubona. Ukufakaza bethandekayo kuphinde futhi kube ukuthi abantu babone ngokucacile izinto ezimbili ezisemqoka. Okokuqala, umusa kaNkulunkulu bazobona uma sifakaza ngaye kubo. Okwesibili, iqiniso lakhe bazolibona uma ngabe sifakaza ngabo kubona. Ngesikhathi esifanayo ke bazalwane, umuntu owufakazi kaNkulunkulu uyena uzuza kakhulu ngoba uyakhula kwezikamoya, bese uba nesimo sikamoya esiphilileyo. Ukwehluleka ukufakaza ngoJesu kusho ukuthi awukhuli nawe kwezikamoya, kahle kahle umuntu nje ongekho serious ngokukholwa. Ingakho kungikhathaza ukubona abefundisi abanye bengavangeli. Ngiyathuka ukubona umfundisi ongavangeli nje impela ukuthi umoya kaNkulunkulu umthinta kanjani, ngoba ukuthanda uNkulunkulu njengoba mina ngishumayela nje, ngithanda ama-Bible study, ngithanda inkonzo zamathende, ngithanda ukufaka abantu ku-Voice of Prophecy, ngithanda nje ukushumayela. Ingoba nginogqozi lokuthi okwenzeke kimi akungagcini kiyimi kuphela owehlelwe yilento enhle, nabantu abangazi uNkulunkulu abakufumane okuhle nabo bese beyamthanda uNkulunkulu. Uma siqhubekela phambili sizwile lapha abesibili beseKhorinthi isahluko 5 verse 14 to 15 no 18 to 20 ukuthi into esiqhubekayo kakhulu uthando kaNkulunkulu luyasiqhubezela, nokuthi-ke singamanxusa unxusa ngathi uJesu Kristu ukuba kube khona ukubuyisana phakathi kwakhe nomhlaba. UPawulu uqobo lwakhe ushumayela nje yini emkhuthazayo uthando. Nathi ake sishumayele bahlobo zami, siqhutshwa uthando. Ingoma sengishile ekuqaleni, kumnandi ukusebenza ngothando, umfula ongashi womthombo wezulu. Ake sikuthathe le mfula ongashi okuwuthando lusiququmezele sabe soshuma abanye abantu ngalo emhlabeni. Sibatshengisa ukuthi uNkulunkulu uyabathanda njengoba nathi asitshengisa ukusithanda uNkulunkulu. Umama wayithi-ke encwadini Adventist Home kupage 425 uthi-ke la uthando luhlala enhliziyweni kumKristu okhulayo nophilayo, lumgqugqumezele ukuthi abe nogqozi lokuthanda abazalwane, ngenxa yokuthi nayo uqobo ethanda umsindisi wakhe, abese ethanda abazalwane ngendlela yokuthi angabi nabo ubugovu nokuyicabangela. Namagama abalekile ngicela namhlanje ukuthi uNkulunkulu owadala konke bazalwane, sibala izinkanyezi, sibala izingelosi, sibala wonke umhlaba neminye imihlaba ayidalile, uyena owasifelayo. Le nto inkulu kakhulu. Umbuzo ukuthi lento enkulu kangaka bazalwane yokuthi umdali weinto zonke wazehlisela ezingeni lomuntu, wathabatha isimo somuntu, wafela umuntu. Leyo nto emangalisa kangaka ayikwazi ukusigqugqumezela na kuba siyoshumayeza abanye, ngoba sithanda lo Nkulunkulu osithande kuqala na. Uma ngisiphetha-ke isifundo sethu, ngisiphetha ngokuthi nje nabazalwane bami, iTestamente entsha iyaveza lokuqala ibandla la libhekene nomsebenzi wokumele luhambise ebantwini bonke ukubonisa ukuthi inhloso kaNkulunkulu ngebandla iyini. Kafushane nje bazalwane, uma ngigoqa inkulumo ngifuna ukusho ukuthi
umsebenzi wakho nami njengamadana bakaNkulunkulu ukuhambisa ivangeli ebantwini bonke, singaba isinabo emsebenzini, esinabo ezikoleni, esinabo emphakathini, zikhathaze umuntu wesifazane, zikhathaze umuntu wesilisa, umusha noma umdala, ukuphonsa izwi ngoJesu. Uma wenze njalo ngeke uyisole, ngoba ukufakaza siqhutshwa yini? Uthando, ngoba sifuna abantu balazi iqiniso, basindiswe. Masiya embusweni waphakade kaNkulunkulu, singahambi sodwa, sihambe nezihlobo zethu, sihambe nemindeni yethu, nabathandiweyo bethu, nezingane zethu. Inkosi kubusise ngoJesu kuze phakade. Amen. Asikhuleke siyabonga uNkulunkulu. Busa umntwana wakho lapha ekhona, umgqugquzele ngoJesu, Inkosi yezwe phakade. Amen.